Vas ljudi dobrodošli na kanal Petar Games TV. Na što epizodi nastavljamo sa Dump Race. Tako da krenemo. Idemo play. Abičiz. Imamo ove ribice da sklanimo. Znači ova epizoda Dump Race će trajati duže nego ona prošla. Tako da prošla epizoda sam Phase, mislim, je bila kratka, ali ovo će biti duža. Faster! Ne, crkovik. Znači, crkva. Koji je sad opet zapalio se lik. Idemo na menu. Kako trebati da se može trebati 5 minuta. Jebote. Begajte bere ribiće. Tako da ljudi, znači još snimati, nastavljamo dalje. Danas današnji dan, današnji dan će biti pun klipova, tako da ću posle snimati neku zazanicu, dvoru. Idemo ovu rundu ćemo odigrati i bit će kraj epizode. Dobro znam. Faster! Ovo je najlakše. Idemo upa! 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 Do not press red button, ne smije napricovati. I 585. Faster. Eto, ljudi, to će biti da još jedna partija odigrati. Ova partija će brzo prođe. I ljudi, to što se tiče ove epizode, nadam da ste uživali i vidimo se nakon naredne epizode. Pozdrav!